Ćao ljudi, sa vama je Duki Games i mi radimo jedan video povodom jelke i novogodišnjih praznika. Pa evo sad ću vam pokažem. Prvo jelka, baš lijepa, velika, a lijepa zvijezda, baš je onako lijepa jelka. Danas sam je okitila, pošto nikad ne kitimo prije katoličkog Božića, znači jedno poslije katoličkog Božića, jučer je bio rođendan i idemo da otvorimo paketić koji se nama dobio iz Franke. Dobio sam iz Franke, patine i ovaj jedan rezove koji vidite. Evo ga i idemo da otvorimo paketić. Rake. Sad sam stavila svjetlo. Evo sad sam dobio sve. Imamo sitnica, pa ne velike stvari. Pa sam mogla vidjeti iz Vinogradić. Kao kugla. Ono što bez veze neko avčić. Bez veze. Vidite. Smoky, evo It, Elf, Kiriki, Takovo, European Block. Vidite? I love you, da se htjela s vama na domene Mongol. Nectar Family, voćni mix, fruit mix, sok. I Euromax, 250 grama. To su vam kao neke pahvoljice i kad naprimjer zagrizete, one su okusom čokolade. To je to, vidite. I pustite moj drugi video, čao.